Pre godinu dana napustila nas je naša draga profesor dr. Ljiljana Bogojeva Sedlar. Bila je jedan od najistaknutijih članova našeg društva, Društva Srpsko-kubanskog prijateljstva, i dala je nemerljiv doprinos našem radu koji će trajno biti zabeležen u našim uspomenama i sećanjima i zapisima, naravno. Profesorka Bogojeva je neposredno organizovala razne tribine sa temama iz kubanske književnosti, kubanske kinematografije, ali je organizovala i skupove na kojima smo evocirali sećanja i uspomene na velike ljude kubanske istorije, kao što su Jose Marti, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara i ostali. Profesorka Bogojeva je uvek bila godinama unazad vođa naše delegacije na Evropskim kongresima solidarnosti i pružala svoju snažnu podršku kubanskom narodu, kubanskoj revoluciji u borbi protiv američkog imperializma, jer, ne zaboravimo, već 60 godina traju brutalne sankcije imperije prema slobodnom ostrvu, prema Kubi. Profesorka Bogojeva je dala svoj doprinos također, ne samo u salama, na tribinama, na kongresima, kada je trebalo izaći na ulicu, izraziti svoj protest protiv zatočeništva kubanskih heroja, kubanske petorice, koji su nepravedno osuđeni i odležali više od deceniju u američkim zatvorima. Tad je također bila vrlo aktivna i dala svoj glas i svoj doprinos u borbi protiv tiranije, nepravde, neslobode. Profesorka Bogojeva je jedna svestrana ličnost, intelektualac posebnog kova. Nju ne možete da ne volite, a posebno da je ne slušate. Govorila je tiho, nenametljivo, uvek argumentovano, i vi biste pomislili da je to jedna miran karakter, mirna narav. Ona to i jeste kad se obraća drugima, ali to je vulkan. Vulkan revolucije, vulkan borbe. To je jedna žena koja je uvek bila na strani ugnjetanih, uvek na strani pravde, na strani slobode. Ona je levičar, ona je komunista, ona je revolucionar. Takva je bila i do posljednjeg dana. I nikada se nije mirila sa porazom, uvek je mobilisala druge, podsticala druge na akciju, kroz reč, kroz knjigu, kroz kazivanje i kroz neposredne aktivnosti kakvih je bilo dosta i po čemu ćemo je također pamtiti. Na mene lično je uvek delovao posebno i impresivno njen odnos sa studentima. A imao sam prilike razgovarati sa nekolicinom njenih studenta sa Fakulteta dramskih umetnosti. Ona je za njih bila lučonoša. Ona je bila čovek koji im je ukazivala na put. Ona je bila ta koja je stajala iza njih, ali je prepuštala njima potpunu slobodu da odrede kojim će putem ići. Oni su to znali i cenili i prepoznavali u njoj nekoga u koga mogu imati neograničeno poverenje. Posljednjom porukom, kroz koju je zapravo iskazala svoj stav
prema životu, svoj stav prema idejama i stav posebno prema ličnom izboru svakog pojedinca je zapravo na najbolji mogući način okarakterisala i svoju ličnost. A ona je rekla: čitajte ono što nije na spisku i znajte da niste sami. Revolucija ima svoj neprekinuti tok. To je bila profesor dr. Ljiljana Bogojeva Sedlar. Nedostaje nam. Profesorku Bogojevu upoznala sam u martu 2013. godine. To je bio slučajan susret koji je dao večni pečat mome životu i otvorio mi oči za sva ona prostranstva koje drugačije nazivamo smislom života i bio onaj odlučujući glas koji mi je na raskrsnici mladalačke neodlučnosti pokazao koji je pravi put kojim treba hoditi. Zahvaljujući njoj, počela sam da proučavam život i delo Jose Martija. Učinila je da tome pristupim sa iskrenom ljubavlju i proizvod toga danas jeste moj prevod njegove zbirke stihova Slobodni stihovi. Njena pojava prosto je plenila, opčinjavala je, ostavljala zapanjene sve silinom svoje blagodejstvujuće energije, srčane ljubavi za sve i svakoga. Ona je prosto prepoznavala u čoveku i one najmanje skrivene kvalitete i učinila da izbiju na površinu i obasjaju sve oko njega. Njeno znanje i intelekt bili su zadivljujući, a opet nikada se čovek pored nje ne bi osjetio malim i nedoraslim. Ulivala je neku snagu i volju da budeš uvek bolji od onog jučerašnjeg sebe, da deliš i vučeš druge za sobom na gore. Da neumorno radiš, a da opet u tome pronađeš lepotu i pravu slobodu. Takva je bila profesorka Bogojeva, prijatelj i učitelj i majka. Neutaživa je ogromna praznina koju je ostavila svojim odlaskom u večni život. A jedino je možemo ispuniti oživljavajući njen lik, sljedeći put koji je započela za slobodu, jednakost naroda i obrazovanje kao spas za čovečanstvo.